India sunga train station khat agumen hichi station chu train in a ho pa po le driver honong atol ha jiwen chuteng le window le kot ho jong chu ha so jeng jiwe anakiti hichi train station GIMNEI ta thu sim chu tune a hi ingai ki diwa hi India gamsunga begun kodar kiti railway station Kolkata monahin anomen hi Kolkata akona hichi station hi 260 km langa anagam thla hi hichi station hi Indian Railway record dungzuya yang 100 station tin ana record ove hichi station a hi tuni chan zinga jong sun jong le koi macha na mo chi ngam zilo adi azan lewang hi koi macha anom ngam ji poi anakiti ipidinga min anaki chara ipidinga mi enom ngam lovaham hichi thusim hi abula konin hin sei panu hite begun ko dar kiti hi West Bengal a hopi khat taung khat ane hi ne masanga chu hichilaya hi train line bo no ma train bo an hlai hin train anaking azilo aji chu station ana omlo hi hiche begun ko dar hopi akona anai pe na ana chi theinaw chu Puralia station chu ana hi begun ko dar khopi akona chu Puralia chan hi kenga gamthata ana chi jiwa traina ana kal jiwo hi begun ko dar mi pi te dinga chon che lewale chu ana ha hle jingin hichi ji chun akhi ho to win ama ho jong train line umge guwa station khat koilatin ana sei ta ve athu chu na sei sang hoi hoi win hichi phar chon a khokom chawa railway station sa dinga chun ana no pe ta ve akum hi le 1960 kum vel chu ana hin railway station ong chu ahin pantawin ahin sim pantawin niau cha khat hin ahin zo tawe station chu niau cha hi wang chun khomi pi te chu akipa thei hle jingwin hichi station chun train ticket counter le chuting lo waiting room le train master pu quarter khat le le anomen hi 1962 kuma chun train station chu anaki hong pantan mi zong anakum win anakalwin train ong anaking azi in kipa ta chun anom win ahin la kumnga sungbo ana umman ve 1967 kumchu ana hitan mohan kiti station master khat hi hichilai station chun posting ahin mutai nithla khat chu hichilai station chun train honglun di pharin numei khat hin train chu ahin del amoi hichini thla chun aman jong I macha gel pon train akal gu khat hin ti kinota hin del hin ti atin ana don tapoi azing ni thla hong hi kitan hichinu ma chun train cho hin del amu kitan khat hi ato ra hin te a hi lo le ki chi mu wa hin te atin anadon da kitai a hi le ni thla thum a hong hitan hichi zan ma chun numei nu chun train cho hin del kitai station master pu jong chu aking la jing tan aji chu hichinu mei nu chun train cho adel gu hilova ahlai ha dan chu hichi train ong chu ana kheltana train masanga jong chu sot ta ana hlaya anamoi azingin aman jong hichi station ana tong ho zo se chu athil mu dan ho chu asei pi a hi le khathon wang ata san povin na chol wala hinti ati pi ve aman jong sun ni sahluma chun hichinu mei nu to bang be chu ki muzenga matin station komla chu ave hlile jingin ahin la sunin wang amopoi nithla hong hi a hu hong thima train station hun pha di ko na chun numei nu chu ahong hlai ki ta na hi train chu hin heltanin train masanga chun a hlain train chu anungin a che pe tai station master punjong aloi a gol hole na tong hozo se chu sei pe kira hle ata san di hi lai ve station master pujong chu ata sa adam motan nichom khat zovin ahong thi tai station master pu athi zowa chun hichilaya na tong ho chun anaging mothim tawen athu sei chu hinla koi machan wang ana hedi hi live ve begun ko dar station adinga chun station master atha khat hin peki tawen hichi pa jong chun station master lui pu sei bang chun amuki tai nu mei nu chu iti phara jong hichinu chu anamu di zilo wo hi nithla khu ahung thima train ahung ti le train chu ahin dela train a heltana abang le train masanga train line ho chu hlai ji ana hi ani na station master hong pa jong chun masanga station master khat ana thi hichi thu ho chu ana hetan agana gane na manjong apo ki semen station chu ana da thatai station master athum na pa jong hong ki din
hi chi thu ho amua a het pharin ama zong akichabe se zengin India sunga hoilai station zong le nei kwai zengoven ahin la begun ko darawang kanung che ki loading a hitai ti begun ko dara mi pi hole station na tong ho chun hichi station chun thilla nu mei aume ti ahin het pharo wa chun koi macha zong ana chi ngam ji tapon mi a hlom hoi hoi jing ta ve hichi station na tong ho zong chu khat khat a chun a chi mang hoi hoi jing ta ven atong ding zong anom tapon sun teng le mi khat mi ni wang chu ana chi lu ji nai hichi station a chun ahin la ni hla hi a kon lewang koi machan ana phangam ji poi begun ko dar mi pi te chun hichi thilanu mei chu khat vei vei le hin muji ta ven abang le train station la chun amovin abang teng le train line ho chun a hlai amu ji vin chuting le train station ko ma thinglen ta khat uma chun anamu ji uve train zong chu anahung ji in hichi station cho pha teng le akinga ji thonan hin la koi macha akal di umlo akum dingong umlo station khat hi zia chu anakinga ji a hi begun ko dar station a chu koi macha station master ding zong anamu zo ta lovo anatong ding zong koi macha momong anamu zo ta lovo hi ami ho jing zong hichi station a chu anakal talova alui pa ma chu ana chi kiruwa hichi station chu anadon daw hitai railway department dinga zong alona ji umlo pharin hichi station chu kumnga zowa 1967 kuma chu ana kha kiruwa hitai railway record dinga hichi station a chu aki khana ji le ipidinga min na ana to nom lo ham azi asudu angai ji chun ama hon zong record book a chun thilanu mei ji le haunted railway station tin zong ana min vo ove hichi station hi pel thei zong ane hi di poi aji chu kolkata le jharkhand ki jot man na train line ane hi je chun mundang ana pel do sa thei di pove begun ko dar ho ba local mla lamkai lin ta ta hon zong hichi lai station chu agit nei dan ho ana seiwen station chu hon ki lo helding in ana sei ki we hichi thu hi public mi tamta in ana hetan ana ki chahle jingwen train nong chu hichilaya koi kinga amala chun begun ko dar station apha masangwa kon le train speed chu hat taina tol jiwin a khel loi loi yeng jiwe asunga to ho jong ki chat tainom jiwin window ho le kot kha ho agana gane na kha jiwin koi machan station lamong chu ana vengam ji poi hichi station a thila ometi jong chu I hetawen hichi thila chu koi hiya ep abol ham ti jong chu ga he pai pai ki ru hite thila nu mei thudol kholchil na hin nei wachun khomi pi ten ana sei pe nu chu hi a hele nu mei khat hi ni hla khat hi train a kal do go a hin la wangse dum ten accident in train in atat khain ana chipai pai hi hichi a ko na chu ama nu hlagau hi hita lang den ana hi ati ve begun ko dar thu so chu begun ko dar mi pi te le len ana he hitaloven kolkata pumpin zong ana he phara chun tori so zong ahung ji win sun teng le hung ve ji win athusim ho angai wen jan lang teng akile ki ji ta ve phat so ta na chi tan news so zong hin so pan ta win media hon zong cover hin bol pan ta ve azo zone in paranormal activities India society khat an hin ama ho hin thila lagaw ki ti ho ana ki ho pi go jiu ana he chit jiu athu ana khol jiu a hin hichilai begun ko dara jong hi hungdi ati ta ve ama ho zong mi som le khat aki hleng do ven begun ko dara chun instrument phata ta ki povin ana chi ta ve sun sung se chu khomi te chu ana dong ven I pithulom lom mamati ven steng le a hol go thu ho zong ana se yu ve hin la don but na namu chu hi le khozin ka nge ya na pot do nga in te hechilai station kho ana naida jeng ven ati pe ta ve ama ho zong hi che thu holdinga hungmong a hi je wachun zan a hi phadin akihom henovin amun mun chun instrument aki choivin tes abol lelevin a hol lele jingve hichi team ho chu 1967 zowa station anaki bona ko na chu ama sa pen ane hi ve station a anom khowa ama ho team zong chun report an pitawin begun ko dar station a hen thilla ki ti anom pon chu teng le imacha signal sign ho zong kamu powe ane ti tawe hichi report chu ana viral kita na thu chu media hon zong a hin the thang kita ven kumsom li lang he ana chi phara chu local mla khat hen railway minister le khana thoden begun ko dar station hon kin na dingin le khana thot tai hichi a railway minister na po chu mamta banerjee ana hi mamta banerjee zong ama state khat a hi je chun
pan halai na na lain hi chi station chu September 2009 kuma train ma sapen khat anachi kidin anakinga tai hi chi station achun hi chini a ko na chu station chu ahin hon thau ahin train ho zong phaten anaki tol tan anachi jing tan ahin la tuni chana thuki hedana hi nithla kon tanga hi le station ana tong ho zo si zong umji talova po do jiwa hi tai train zong hi chi station a hi sun le anakinga zia zan nithla kon tanga ko na hi anakinga zilo koima cha zong station a anom zilo hitai tu chane na kiti thusim GIMNEI ta kichatum ta ise chu nangmani tinagelam government a hin chuting le railway hon zong hichilai mun chu thithla ometia ana sei yengu chu thumai mai hidi lo wa hi ahin phat hong chi chi akum som li wal lang ani hi phara thithla chu achang changa beijing theiding ham thusim ise chu hi chanchui tan tin zoktui chim family zong gel pha lo te 80000 lang subscriber imutawin na chungwa ki pathu ka sejin nang honom lo le keizong ima cha ka hi loading hin ei support le ngai lu hozo se chunga na bon cha ba ki pathu avelin ka hin sei ki de abana yong seijing utin ngai jing utin subscribe bol lo lai hon on bol loi loi yeng vo acho che che zeng ring hi